Nou ons weet, ons sien dit, en ons glo dit is die plan van God, dat die tyd van makrogemeentes is verby. Ons glo dat dit God se plan is dat gemeentes en kerke weer kleiner moet word, meer intiem moet word, meer by mekaar moet kom, meer vir mekaar moet begin sorg, want die tye gaan moeiliker raak, nie makliker nie. Ek persoonlik glo net dat in die proses, soos dit nou maar gebeur, as die pendulum daai kant toe geswaai het, en hy begin terugswaai, dan swaai hy heeltemal daai kant toe. En so is dit ook vandag, dat baie mense nou verkondig dat die tyd van die kerk is verby. Dis nie waar nie. Die tyd, ek het verlede week ook uit die woord gewys. God se plan is die tempel en die huis, nie een of die ander nie. Maar nou is daai pendulum weer besig om heeltemal aan die ander kant toe te swaai, en mense nou net sê, nee, nou moet dit net huiskerke wees, nie meer kerk toe gaan nie. Dis ook nie die Bybels, dis ook nie reg nie. Maar iewers in die middel is God besig om iets te werkstellig, waar die kinders van die Here nie meer gaan bekommerd wees oor denominasies en kerke en groot salarisse en magtige programme nie, maar waar dit weer sal gaan om Jesus. En Jesus alleen. En of dit nou baie is wat by mekaar kom, of min is wat by mekaar kom, dit gaan nie oor die getalle nie. Het gaan nie oor die naam van 'n kerk nie, het gaan nie oor denominasie, oor struktuur en organisasies en kerkgebou nie. Dit gaan oor Jesus. En waar Jesus verkondig word en verheerlik word en groot gemaak word, daar sit in die plan van God. Maar ons het daaroor gepraat en ek het 'n bietjie met u gedeel oor die hele gedagte van die oorblyfsel, en ons het 'n bietjie gepraat oor wat is die rol van die kerk in die laaste dae, en gekyk waar staan die kerk in die laaste dae, wat gaan gebeur, en hoe God gaan ingryp, en hoe die voorhof vir die heidene gegee gaan word, en al wat daarmee saamgaan. En vanmôre wil ek graag vir u iets doen wat ek nie baie doen nie, en ek doen dit nie omdat ek lui is nie, maar ek is baie dankbaar na wat vanoggend gebeur het, is ek so dankbaar, dat die Here my gelei het om dit te doen, maar dit is nie die rede gewees nie. Maar ek wil vanmôre iets baie unieks doen, wat ek nie gereeld doen nie. Dit is, ek wil vanmôre vir u 'n video wys, wat so 14 minute lank is. Toe ek hierdie video gesien het, het dit my so opgewonde gemaak. En wat my vanmôre in die besonder opgewonde maak, is dat die einde van hierdie video, en die laaste lied wat ons gesing het, gaan u dalk beter verstaan, wanneer u luister na die einde van die video. En dan, wanneer die video verby is, dan, ek beloof dit gaan nie lank wees nie, maar baie kortliks, wil ek net 7 dingetjies uitlig, wat ek glo die Here vir ons wil sê, vanuit hierdie video. En ek wil vanmôre die vraag vra, is daar hoop vir die kerk? En ons het klaar die vraag eintlik klaar beantwoord, maar in die lig van hierdie vraag, speel ek hierdie video vir u vanmôre. En ek wil eers vir u Handelinge 2 vers 16 lees. Dan sal jy nou sien hoe sluit dit aan by die laaste koortjie. Maar dit is wat die profeet Joël gespreek is, dis die apostels wat hier praat na die uitstorting van die Heilige Gees. En hulle verwys na Joël 2 vers 28. In die laaste dae spreek God, sal ek van my gees uitstort op alle vlees. En julle seuns en julle dogters sal profeteer, en julle jongelinge sal gesigte sien. Julle ou mense sal drome droom. Nou vra ek jou, ervaar ons dit baie? Dan moet ons eerlik wees, nee. Maar kom ons gaan aan. En ook op my diensknegte en diensmaagde sal ek in die dae van my gees uitstort, en hulle sal profeteer. Weereens, ervaar ons dit baie? Nee. In die Pinkstergemeenskappe, ja, maar daar's ander emosionele probleme en opsweepery en misbruik van goed. Daar's ander probleme daarin verbonde. Die feit is wat God bedoel het, wat in die laaste dae moet gebeur wanneer die Gees uitgestort gaan word op alle vlees, is dit 'n realiteit in die kerk vandag? Nee. Nou is daar baie mense wat sê, maar pastoor, die goed het gebeur by die uitstorting van die Gees in Handelinge 2. Nou as dit so is, dan het ek 'n probleem met die volgende verse.
En ek sal wonders gee bo in die hemel, tekens onder op die aarde, bloed, vuur en rookdamp. Die son sal verander in duisternis, die maan in bloed, voordat die groot en deurligtige dag van die Here kom, en elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. En die vraag is, sien ons dit gebeur? Nee. Ja, daar was 'n tydperk na die uitstorting van die Gees wat in 'n rekordtyd Europa en die Ooste en die Klein-Asië gered is vir die Here. Prys God daarvoor. Maar die woord van die Here sê in die laaste dae, nie 2000 jaar terug nie, vandag, môre, oormôre, tot Jesus kom, tot daai deurligtige dag kan aanbreek, gaan die Gees van die Here magtiglik werk in sy kerk en groot wonders en tekens gaan plaasvind voor daardie laaste dag. So is daar hoop vir die kerk? Ja. Daar's baie hoop vir die kerk. Daar's groot hoop vir die kerk. Daar's 'n visie vir die kerk. Ja, God wil sy kerk gebruik. God wil vir jou en vir my gebruik. Veral vanmôre nou weer, toe ons nou daardie nuus kry. Een van die eerste gebede wat in my hart opgekom het, ag Here, voor dit my beurt is, help my om deel te wees van hierdie proses. Help my, iets wat die laaste tyd geweldig baie in my hart lewe, is daardie versie waar die Here gesê het, die oes is ryp, maar die arbeiders is min. Bid die Here van die oes, dat hy arbeiders in die oes sal stuur, sodat die oes ingesamel kan word. Boetie en sussie, die oes is oorryp. En God soek mense wat eerstens kan bid vir arbeiders, maar tweedens wat kan sê, hier is ek, Here, stuur my. En ek het vir Here gesê, asseblief Here, voor U my kom haal, Here, glo ek, daar's nog ietsie wat ek moet doen, om te help om die oes in te bring. En ek glo God wil Perissos gebruik. God wil vir jou en vir my gebruik. En hou opkyk na getalle, hou opkyk na grootes, hou opkyk na belangrik en nie belangrik nie. En sê, Here, hier is ek. Gebruik my. En nou hierdie video. Hierdie video gaan oor, ek het daar 'n prentjie, ek moet nie verder gaan nie, wat hierdie man wat daar op daai prentjie is, gemaak het. Nou hy is 'n man wat deur God gebruik word om dinge uit te lig wat besig is om die kerk te gebeur. Positief en negatief, maar jy sal hoor as hy begin, sê hy die laaste klomp video's wat hy gemaak het, is almal gebeurtenisse in die kerk wat hom opgewonde maak, wat aandui dat iets groots in die kerk gaan gebeur. En toe ek hierdie video kyk, was ek so opgewonde, want my sussie, hulle bly nou in Spanje, soos u weet, maar destyds toe hulle besluit het om oor see te gaan, het hulle oor see gegaan, nommer 1, omdat my swaartjie 'n Nederlandse paspoort het, dit was een van die groot redes, maar dan tweedens ook, my suster het vir Mercedes gewerk, en sy is baie goed met leer, ontwerpe, en sy is baie kunstig. En sy het vir Mercedes, sy was een van Mercedes se bestuurders in die afdeling wat die leersitplekke vervaardig het. En toe stuur hulle haar België toe. Daar was sy vir 'n ruk, en van daar af het sy toe nou in Duitsland betrokke geraak, en ook in Londen, in Engeland. En later het sy in Londen gaan bly, en toe is hulle Spanje toe. Dit is 'n kort storie. Maar in die proses, het sy vir my dikwels vertel van die verskriklike proses wat in Londen besig is om plaas te vind. Nou weet ek nie wie van die almal weet nie, maar Londen is een van die westerste stede wat besig is om totaal islam te word. Totaal.
Moslems is besig om Londen totaal oor te neem. Om die waarheid te sê, die burgemeester van Londen is 'n Moslem. En die prentjie wat ek begin kry het is van Brittanje wat besig is om deur die moslems oorgeneem te word. En toe kry ek hierdie video. En hierdie video het my so opgewonde gemaak. En ek gaan vra dat my boetie vir julle hierdie video speel, dat julle die ligte sal afsit. En dit is net 14 minute. Quite a few of the videos I made this year have been positive news stories from a Christian perspective. The first video I made in 2025 was a report on how Bible sales are booming in the West right now. There's been an 87% increase in Bible sales in the UK over the past 5 years, and in the US, a 22% increase. In March, I made a video asking, is Christianity making a comeback? And this was based on some Pew research that suggests the decline of Christianity that's been happening in the United States for decades now has halted, and it may now even have been reversed. Christianity may now even be growing again in the United States. And as the years unfolded, while there have certainly been concerning news stories regarding potential civil war and so forth, and that's what we've been focusing on recently, the encouraging ones have kept coming along too in the background, which makes this a really interesting time to be a Christian. There's lots of things to think about and discuss here. Increasingly, whispers and rumours are even beginning to circulate that revival may be stirring in the UK. This is becoming a topic of conversation, so much so that even mainstream newspapers are beginning to pick up on this. The main source of evidence that a revival could be brewing in the UK is a report that was released by the Bible Society just a few weeks ago titled The Quiet Revival. And it opens by saying, for decades, church attendance and nominal adherence to Christianity has been declining. And it has been assumed that this decline would continue and was in some sense an inevitable product of modernity. While the decline has certainly been real, we now know that that trend has been reversed. In churches across society, something amazing is happening, challenging long-held predictions about the future of Christianity in the 21st century. Where we once saw aging congregations and a steady decline in attendance, we now see dramatic growth, led by the young. Where we once saw apathy or even hostility to Christianity and the Bible, we now see increased openness, again, among the young. You may have heard the rumblings and rumours emerging over the past few years. You may have even noticed it in your own community, or it may have passed you by entirely. But this data shows that it's real. This is the quiet revival. The church is in a period of growth, driven by young adults and in particular young men. Let's look at 3 of the key findings from this report. Firstly, the church is once again growing in the United Kingdom. Between 2018 and 2024, church attendance grew by 56%, which is just incredible. And very significantly, again, much of the growth is coming from the young and especially young men. This graph is particularly interesting. In the 65 plus age range, attendance has grown from 14% to 19%, but it's the young where the growth is especially dramatic. In the youngest age range, 18 to 24, it's quadrupled from 4% to 16%. In the bracket above that, it's tripled from 4% to 13%. The only brackets where we don't see growth at the moment is with Gen X and older millennials, the kind of the 40s and 50s. Now, if I'm to guess what's happening here, this was the age group that was the most likely to be caught up in the new atheist propaganda of the 90s and early 2000s. Dawkins, Harris, and Hitchens, and so forth. This is when hostility to Christianity was perhaps at its highest, and these people would have been teenagers then, students, and young adults, particularly impressionable. Unfortunately, these are now the ones who hold the keys of power in our society today. These are now the policymakers, the chiefs, the CEOs, the government leaders. They're the ones who have recently been making an absolute mess of our society. They're the ones who fell for wokeness and brought in DEI and opened the borders to all and sundry and approved gay marriage and the trans madness. This has all happened on their watch. So we're reaping the whirlwind of their godless worldview. However, what this data suggests is that a young generation is coming up behind them that sees the emptiness and hopelessness of atheism, that it hasn't worked. Secular humanism has been a poor replacement for Christianity. They've seen the mistakes and confusion
of the older generations and that secular humanist worldview, the way that it's opened the door to radical Islam and, again, other divisive ideas. And increasingly they see that Christ is the answer to this. So this data gives us hope that if we can just somehow see this era out, and in the meantime disciple these younger generations and train and raise them up in the Bible, then as they begin to filter into the workforce in the next decade or so and into positions of responsibility, the tide could yet begin to turn. There's some hope potentially on the horizon. The second key finding I want to focus on is that this revival appears to be male-led. There's a masculine quality to this revival. It seems that the men are finally beginning to stir and wake up. For as long as I can remember, we've spoken on this channel about the problem of an overly feminized church, which appeals mostly to women, and where women therefore outnumber men roughly 2-1. In fact, we were speaking about this just, I think, a few months ago on this channel. I made a video about this very subject. However, according to this report, while both men and women saw a rise, male attendance now outstrips female. Who would have thought this? This rise is particularly significant among younger men. Over a fifth of young men aged 18 to 24 now attend church regularly, compared to 12% of female. The report says this is not a case of young men joining while young women are leaving. Instead, both men and women are attending at higher rates than before. As we can see from this graph, male growth is now outpacing female growth across the board, but again, especially so in the youngest generations. So what I think's happened here is that young men have basically been villainized, lambasted, told their masculinity is toxic, they're evil, they're worthless, they're not needed, they're not wanted, they should kill themselves for a long time now. For a good while, this is the message that culture has been sending to young men. You're not needed, you're not wanted, we don't like you. Just a few weeks ago, the left-wing government in the UK tried to change the law so that white males would be punished by the courts more harshly than non-white males, essentially creating a two-tier justice system that specifically discriminates against young white males. Companies, movies, TV shows have been discriminating against young men for quite some time as well. And I think what's happening is they're looking for a place where their masculinity is valued and has purpose, and they're finding that in the church. I think they're also concerned about the invasion of Islam, rightly so, and they're beginning to connect that our country's strength and blessing comes from its Christian roots and heritage, and they want to investigate what it is about Christian faith that made the UK so blessed historically. I think there's a link to conservatism here as well, and a pushback against the far left madness that has reigned and completely taken over society in recent times. Again, the trans stuff and gay marriage and so forth. And the reason this is a particularly good thing is because where men go, wives and families tend to follow. There's an old stat that says that if women attend church first, then the husband and kids are not very likely to follow. But if a man attends first, then it's massively likely that the women and children will then go too. So if we have a young generation of conservative Christian men coming down the pipeline right now, creating strong family units in the next 10 years, centered on godliness and on faith, on prayer, on the Bible, then the foundations and building blocks of a renewed society are already starting to be put in place, because godly family units is how this begins. It's how this restoration takes place. And then again, hopefully they have the courage to go out into the world and to reshape it in godly ways. The third key finding I want to focus on is that not every denomination is experiencing growth. And we can learn from this, from the ones that are and the ones that aren't. So basically, the churches that have fallen prey to wokeism and progressivism, they're still dying. The ones that have tried to conform to culture and appease culture, they're still dying. But the ones that have held the line all this time and that have held to traditional values, they're the ones that are growing. So the Church of England that toyed with a genderless God and couldn't define what male and female is and approved gay marriage, they're declining. Church of Scotland too, declining. The ones who put pride flags on their altar and announce their pronouns, they're the ones that are dying. The ones that are growing are the ones that have held to traditional teaching and values in spite of all of the nonsense and the chaos that's been going on in culture. So what seems to be happening here is that people are looking for timeless truth, stability, and churches that really believe something solid. Now, the good news here is that some evangelical and Pentecostal churches are therefore part of that growth. The ones who have held and continue to hold to the Bible in spite of the world, they're growing.
The less good news is that many people are looking for this timeless truth in the Roman Catholic Church with its age-old traditions as well. Now, as Christians, we do need to talk about that, but I suggest we go about this with some tact. Let's be thankful, first of all, that people are looking for Jesus, and let's enter into this discussion about Catholicism in a civil and constructive way so that we don't cause people to stumble on the way to Jesus. But that also, in that conversation, makes it very clear that biblical faith is the only real answer, and Catholicism departs from the Bible in some rather significant ways. So let's have that conversation with tact. Colossians says, be wise in the way you act towards outsiders. Make the most of every opportunity. Let your conversation always be full of grace, seasoned with salt, so that you may know how to answer everyone. That's the kind of passage we need to have in our minds as we discuss Catholicism. I think also in the meantime, evangelical churches need to reflect and to repent of some of the nonsense that we've engaged in trying to appeal to the world over the past years. People are looking clearly for timeless truth, for deep meaning, for authenticity, for identity, something solid, the answers of life. And we have to consider that some churches have gone off track in various different ways by engaging in gimmicks, in fluff, in roller coasters and flying Santas. It's not happening everywhere, but where it is, we need to stop treating church like a circus. We need to get serious, authentic. We need to put our own house in order here and understand that people are looking for something real, for something true, solid, authentic. Let's be ready to disciple and teach these timeless truths about who Jesus is and why he's the only answer for this world. And let's put aside this nonsense and fluff, this circus-like behavior that has crept in to many churches. I think overall, the thing that we just need to grasp here is there's a real change of atmosphere happening. There's a wind blowing that just hasn't blown in my entire lifetime. I've never known this. It's at our backs now in a way it just hasn't been before. In many situations, you're going to push at doors now that once were locked, but when you push at them now, they're going to be open. And we have to step up to this civilizational moment. The fields are white unto harvest. So we need the laborers to get to work. There is still a hostility to Christianity amongst the Gen Xers and millennials, the generation that was propagandized by the new atheists and that refuses to see where they've gone wrong and all the chaos and confusion that they've wrought with their decisions and their worldview. There is still that group. But generally speaking, there is so much more openness and interest now, again, especially amongst the young. As the report says, over the past decade, we have seen not only intellectual figures advocating for the value of Christianity and scripture, but also influential people across wider culture, from sport to music and social media, feeling comfortable talking about their faith to wider audiences. Whether a cause or consequence, this points towards a shift where having a Christian faith is again being normalized and is arguably even culturally attractive. Christianity no longer feels bizarre, nonsensical, or embarrassing, as evidenced by the fact the youngest age group are second only to the oldest in agreeing they would be happy to be seen reading a Bible in public. I've said this before this year, but I'm going to say it again. Now is the time to get visible and outspoken and public. Speak about your faith openly, wear your faith, pray in restaurants before meals, invite discussion. Do whatever you can in this moment. And as you do this, have confidence that Jesus has the answers that the world is looking for. He really does. This graph from the report compares outcomes of churchgoers compared to non-churchgoers. Churchgoers are 18% more likely to be happy, 26% more likely to say their lives have meaning, 23% more likely to feel hopeful about the future, 12% less likely to feel anxious or depressed, and 27% more likely to feel a sense of community. And those numbers are even more pronounced amongst the young, as can be seen here. More happiness, more meaning, more hope, less anxiety and depression, more sense of community. The world needs to know this, that Jesus has the answers, that if you follow culture, you're going to end up miserable, anxious, and depressed. The answers are not there. But if you follow Jesus, he gives you life in all of its fullness. He gives you hope and meaning and community and joy, life in all its fullness. Over Easter weekend, churches all over the West reported massive surges in church attendance. Social media was awash with "He is risen" and "Christ is King" messages in a way that I just can't remember ever happening before. So let's make the most of this time to be a witness
to this generation and to disciple this generation. Again, especially the young generations, rooting them firmly in the Bible so that their roots will be firm and long-lasting through the course of their lives, so that they will bear fruit over the course of their lives and withstand the storms that will inevitably come their way through life. This is how, I believe, we save and renew our civilization from the verge of collapse. Not by might, not by power, but by my Spirit, says the Lord. Let's step up and let's be a part of this. Dis tyd dat ons weer toelaat dat die Gees van God ons begin lei. Dat ons regtig sal toelaat dat die Gees van God ons bestaan en ons lewe bepaal. Is daar hoop vir die kerk? Ja, as die Gees in beheer is. Nie kerke nie, nie denominasies nie, nie al die hype waarvan hy praat nie. Ek kan nie geglo het wat ek sien, toe ek daai Vader Kersfees daar die kerk sien vlieg nie. Dis die goed wat in die kerke aangegaan het. En ons het gedink, dis wonderlik, dit trek mense. Hier in ons eie stad is gemeentes, mooi gemeentes. Maar daar was op 'n stadium, dank die Here, ek het dit lanklaas gehoor, maar hulle was bekend as die toneeltjie kerk. Toneeltjies om mense te trek. Dis nie waar kerk gaan nie. Kerk gaan oor Jesus. In Parijs ons gemeente, ek weet nie wat God se plan vir ons is nie. Ek weet nie waartoe ons op pad is nie, maar een ding weet ek. As ons gaan uitkom by die beginsels wat ek vinnig vir u wil noem, dan is daar hoop vir ons. Jy het gehoor, eerstens sê hy, dit gaan oor jong mense. Ek dank God daarvoor, dat jong mense weer begin belangstel in Jesus. En dan weet ek, ons moet so versigtig wees, want ons gemeente is ou mense. En dis die laaste ding wat ek wil hê, dat u moet begin voel, daar is nie plek vir u nie. Omdat ons net op jong mense begin fokus nie. Maar ons het nie jong mense op hierdie stadium, behalwe hierdie pragtige kindertjies nie. Maar weet jy wat, Jesus wil jou en my gebruik, om weer vir jong mense te wys, dis lekker om die Here te dien. Dis jy en ek wat weer, soos hy dit daar op 'n stadium stel, weer in die praktyk moet bewys in lewe, eg moet wees, vir die wêreld wys, dis die moeite werd om die Here te dien. Waar gaan hulle dit anders sien as by jou en by my? Die tweede ding, Pieter, ek het vir jou gewaarsku en vir jou gesê, dit gaan jou raak. Dit gaan oor jong manne. En ek dank die Here, God het op Pieter se hart daar die bediening gelê van Handelinge 4:13. Dat ons weer op die jong manne moet begin fokus, en vir die jong manne weer perspektief en motivering moet gee om te lewe, soos hy dit gesê, ek wil nie alles herhaal nie, maar hoe dat hy gesê, jammer Pieter, maar hoe dat hy gesê, dat die jong manne van vandag voel, daar is die plek vir hulle nie, want het gaan net oor vrouens, en het gaan net oor al die goed wat in Suid-Afrika gebeur, wat ek nie wil herhaal nie, maar ons jong manne voel, hulle is in die pad. En ons jong manne moet begin voel in die kerk, hulle het waarde. In die kerk moet hulle voel, daar is vir hulle ruimte, in die kerk moet hulle voel, daar word vir hulle geleentheid geskep. Die jong manne. Die derde ding wat hy uitgewys het, en dit was vir my baie interessant, dat die kerke wat groei is, kerke wat konservatief en behoudend is, waar dit nie gaan oor al die gimmicks nie, maar waar dit gaan om Jesus, om die Bybel, die woord van God, en nie al die ander van die goed nie. En ek dank die Here vir julle pragtige groep mense, vir wie dit nog altyd gegaan het om Christus. En ons het gesê, ons is Parijsos, ons soek die volheidslewe in Christus, nie op al die ander van die maniere nie. Maar dit is die kerke wat groei, wat behoudend en konservatief is. Die vierde ding wat hy gesê het, mense wat gevestigde waardes het. En ons het
waardes wat God vir ons gee, daar is dit op daai baniere daarvoor. God het vir ons 'n visie gegee wat gebou is op die woord van God. En ons moet dit bewaar, ons moet beskerm. Ons moet sê, Here, help ons om vas te staan op die waardes in die woord van God. En ek glo, God gaan ons help om te groei. Die woord, dat is vir my so kosbaar dat hy begin het met die Bybelgenootskap se verslae oor hoe die Bybel weer begin kosbaar raak. Die Bybel, en ek het so 2-3 weke terug vir u ook gesê, die feit dat ons die goed op die bord sit, moenie jou Bybel by die huis los nie. Maar hou jou Bybel by jou, al het jy hom dan op jou selfoon. Maar het maak nie saak nie, hou jou woord by jou. Die woord is kosbaar, dis ons bron, en dit is vir my kosbaar om te hoor, hoeveel van u die afgelope tyd weer die Bybel van vooraf begin deurlees het. Vanmôre het ek weer iemand gehoor, wat gesê het, hy sy Bybel weer van vooraf begin deurlees. Ek wil jou aanmoedig, doen dit. Maak die Bybel die sentrum van jou lewe. Want dit is wat ons laat groei, en wees wat God wil hê ons moet wees. En dan, so 2-3 weke terug het ons daaroor gepraat. Die rol van die kerk in die laaste dae is om te getuig. En soos hy dit gestel het, ons moet daar prakties daar buite lewe, dat die wêreld dit kan sien. So daar buite invloed hê, nie deur ons prekery en ons mooi praatjies nie, maar deur hoe ons lewe, hoe ons optree, hoe dat ons lewe volgens die woord, en altyd soek na die skrif as die bron waaruit ons lewe. Dat ons eg sal leef, en getuig waar ons ook al kom. Vertel van die liefde van Jesus, die goedheid van Jesus. En dan die laaste ding wat hy genoem het, ruimte maak vir die Heilige Gees. Not by might or by power, but by my Spirit, saith the Lord. Waai deur my, o Gees van God, kom waai deur my. Gees van God, kom verander my, kom vernuwe my, kom herstel my, kom bring my weer in lyn met Jesus. Help my om meer te word soos Jesus. Dis die Heilige Gees se taak. Want Jesus het gesê, dit gaan wees wat hy gaan kom doen, wanneer hy uitgestort word. Hy gaan jou en my kom herinner aan alles wat Jesus gesê het, ons moet doen. En die Heilige Gees sal ons kom aandoen met krag, sodat ons sy getuies kan wees. Die Gees van God gaan jou en my kom toerus, sodat ons mekaar kan bedien, mekaar kan bemoedig, mekaar kan stig, sodat ons mekaar kan bedien met die gawes en die talente wat hy vir jou en vir my gegee het, sodat ons mekaar kan opbou tot ons allerheiligste geloof. Dis die taak van die Heilige Gees. Is daar hoop vir die kerk? Ja. Gaan dit maklik wees? Nee. Daar kom verdrukking, hoor my. Daar kom moeilike tye, dit gaan nie maklik wees nie, dit is klaar nie maklik nie, baie kinders van die Here ervaar klaar verdrukking en terugslaan teenstand. Ek sê nie die lewe gaan makliker word nie, maar wat ek sê is, God wil hê ons moet kragtiger word. God wil ons toerus, God wil hê dat daar die kragtige werkinge moet begin plaasvind, sodat die sondaar nie verskonings gaan hê nie. Hulle gaan voor God gaan staan en God gaan vir hom sê, daar is nie vir jou plek hier nie, en hy gaan allerlei verskonings uitdink, en God gaan vir hom sê, maar het jy dit gesien, het jy dit gehoor, het jy dit ervaar, maar jy het nie geglo nie. Maar dit gaan in jou en my lewe, in die midde van die volk van God plaasvind die laaste dae, deur die werking van die Heilige Gees. Die laaste dae gaan ek my Gees uitstort. En God gaan werk op magtige maniere in die tronke. Tussen ongelowiges, tussen ateïste. Omdat jy en ek opreg, duidelik volgens God se woord gaan lewe. Deur die leiding van die Heilige Gees. Dit gebeur nou in die UK. Ek weet nie hoe lang dit gaan vat om in Suid-Afrika te gebeur nie. But I know
there is hope for the church when the Holy Spirit is in our midst. Kom ons buig ons hoofde.